satu ile mai lua mai o matangi. Ako ai fo ile na ua tu ile ala sami maelani. Ola upele la uma amora, fola ua tu ile taita fola. Esia uluku esini la lelei. Se foia na tifina io na ponei. Ai o te fa ai ai na oe. Ua laira u fa a benei. Ele rosa a fai lea mo usei. Uma fofoca e pura mai pea dia sama le fia mai le fia fantasi e a suna lama soa o auto così se le manai ti fai moane, la ute mani, le fili otama. Ia e fia fia pea, pe amaua oe I mea tina, ono sa I pe ao, I
Lolo to Fahata Yo Mau Manuya Watu Umai Ilunga Ia Efia Fia Pe Eto Yo Sama Ilela Se A Olo Susu Mai Ile Motu O Tutu So we all Manabe Say my boy says your boy lava watasi July lela jama fa oh io le pule fa so Yamalutia Ilona Alofa Otaola For happy folly Malitele Ofa How so Limas fol maleono minuta te anele tu la se fonu fafiro yatu le fare tua ya soli ulale faftai malo le mafuta mai talofa pastor Fagalilo Samuelu ala popo tuava Matafeo ia manuia le porkalame ia fafitai tele lava Virginia talo fai Sinatona Devo
Hi, Pastor Fagalilo, Samuelu, ala popo tuawa Matafeo. God is so good all the time. Yes, yes. Ia whaftai tele lava. Albert White, ia tālafa Reverend Fagalilo Samuelu, ala popo Matafeo. Ia malo lava Albert, whaftai tele lava. Whatalofa atu fo i se tua whine mai ngai uta. Salangi te funga whanoti, ia malo lava le mafuta mai ia o Tina Seve. Whaftai fo i le whatasi mai le tātou por kalame. Le pese le sa whatu a umanei atu lava ona tā whemai e le wore pea mare sumu. Ia tātou whalongo fo i la itala ia o ngā iaso ia. E aunga tā lor whai ia o ngā whano nofo lota mai ti a o ngā ai whamatala le pea mare sumu. Ia matau li o tātou e la iti lava i nei iaso a. Ia whemai nā luatu le pea ia au le pea a luatu da whaatali mai le sumu. Ia whamai lo le sumu se a mai lau apa au so ofilelelele ai to se mata le ma nei a fo le ofilelele ai. Mai nofo lo le pea ma ave ona pa au le sumu. Lele lo le sumu pa u lele pa u wa fo le sumu te tolo lava palpala. Na le whaatolu ona apa tau apa awa le sumu i lo le sumu ona lele. Mai wa fiu le pe fongo atu le sumu. Le sumu to mai apa au fa mai tala le sumu. Ele to va tu apa au. Ale tala la mali ia. Le fam tala ina foi fa ia ongo le tala. Ia fa mai. A tu la fe sa o le pe ale to tolo i lalo le sumu. A le sumu la lele mai dunga. Le wa vele mo pe. Ia vai la itala aia o tala fa ngongo e fa file mo waile. Ia le vasenga pe au la va vale tamati. A te nofola mau te mafo whapea, sole. E ese fo se i whanau whaia o ngā ia sori. Ia ai so ia. Ona o le paula wana e whaia o ngā ia e whaawa. No fo si nā teimi whaafile muai le ulawa vale o te maiti. Ia e nofola mai mafo whau nā tala. Au fo te ona mafo whau te le iai. E le boa le pea mare sumu. Ia wau si teimi. Ia. A o fo i laina māsai lau fu a le pea mare sumu. Ia e matua i māsai lau. Lem fonto so, ia se longa foi la tu se so, ia fo tam fai fonto e ona to so. Ia le temile nei, ia le tatu au mafuta mai la tau, o le a mafuta mai, o i le pese ma nei ale ne wa sao ni ale le mo o tau. O le polas fareile, ia sa mai ai, ia whanga yoi mai ai lo tino, ai usi mai alo whafonga i le pese le wa usuini ale usi ia Fred awi ai whapea, loi whaamasino, usi mai alo whaafonga.
taya o Malelu mana ia lualu Ai fulinga mai Ole loto e tau mawhai Aola utilo tilo E nunumi ile vai vai Ngona ilo tino Ua matele tupuanino Nauna ue whaatamilo Aolo ie whaamasino Ngona ilo tino Lelo whaasafaatino Aole nei ua le manino Talu whainga whai kupito Ngona ilo tino Ua matele tupuanino Nauna ue whaatamilo Aolo ie whaamasino Ngona ilo tino Lelo whaasafaatino Aole nei ua le manino Talu whainga whai kupito Whawhtai lava. 25 years. E ese fōi le matango whio upolo nei pese. Manatu fōi iei leo langaro tātou nei o nōlai. Ia ea a whia maritamare nei o whaamasino. Ia aipso ia pau lava o leo langa o vaivainga lava whare tangata. Ia ila teimi fōi ia e te mawhau mai nofo e te langona lava le whaamasino ina o i le tas tangata. Alala se awala te tauna whawhoa i tua inga whawhita uli whapenei. Ia uia malau langona lava ia tatitia e lea o ngā. O le tangata e whaamasino mai ia te oe ai e te iloa, te talo mo le nā tangata. Tala noa iai, a le maua voise teimi re nā teimi, ia sema se teimi ia pose aso, ia whailoa i matala tala noa i le tase o uso po tua whine. A le whainga tā lava lea, a le teimi foi la lea e whaamasino atu, ala e sa o mai whaamasino, ala e pese se atu la tatu le si tu wa. Ia, o i nāla, ia taurona maua le tama foi leo o le loto maulalo. Ia wasa se ia, ia e aua le, so ona tau tabu mo i lunga, wa ia fia foi le tama foi leo whaana velave. Ia mana tualele e tātou leo langare nei, ia e fiso wa i lava. Ia i le loi tātou po whiangi mai matangi, pe hangi mai le tu po where tu, a le teimire nei. Ia tātou wawa ai pe lava, e ro tātou nei ola, vi ia pe lava le tua le ola ma whai ono tātou maua. O le pesele nei la tainatu, ia o le pesele mo le anniversary. O aso nei e whaatau waina e le tele o ainga, e le na whaipoiponga, ia o ngā ruenga, o aso whanau, ia po o wā lava si anniversary. O ia i o ainga le nei tūla, ia whamanumia le tua le
le whaamanueina ia ma le atua fo ia ma le nei. Ia o lea lava si aso i tāua ia te o tau i o lea fo se whenga o si e tono le ainga. Marita Nelson, tālofa māloro soifua ia whawhatai tele lava sister le mafuta mai. I nei ro wha moe whapea, ia o le atai ni atua le pese le tasi o le ori o le anniversary. Ia mo o tau umalava o lo wha amanatuina le nei te waso. Usi mai o lai tau whawhonga.
Ia whawhtai, mana ia le pese whawhia fo ia reo so ia hunt. Ia malo lava whawhtai, ia vai you o le tai sama. Tumoi ale malo le soifua lau le lei Pastor Matafeo, whawhtai Mr. ID. Ia maua tele ina le segment, ia vi ia Yesu whawhtai te le lava. O le mane foi upolo ale pese, ia a motusia fori whenga whe mai pau lava le mea maua sina tiki o te alua te tonu o te mata le whapoiponga. Ia, se au ta vai fo ni me fa pet tupu ia a tonu fo ai o tupu fo inisi vai ngore atu nu. Ia, o ia la alua te mata to la savali atu le rungari fo. La sao nyuni mo le whapoiponga. Ia, o e mana ia foi le mafo faori sia uso ia ai le sa faina o lo langa nei o wa tele me o fesui ia i lo langa nei wa tele me wa fa fo wina wa tele me fo wa tato ona vai ia ila tato le vai ia o le tu e malan sila fanga ele ia le se me fo ia nei lo fa mo fa pea ia ona was fulma le 5 minuta te inele tu las fulma tasi de polos for Rayleigh. Ia e fosin pese mana ia foi le ata natu ia e asi atu ai i maota ngase oro ia ona tatou tua ia o tina ia o tama oro mama i le nei tu la ia le ngata foi le ia o uso matua fafine mana fana witi e failo atu pe mamalo le tatou watunu e le fa pe fa mata winai o tou ai ia no fo uta pe lava malama le tūlanga le se lau tōru suma tōru wafe o le tō tele o tangata ua whapena o na mari liu i te tono le nei atu nuu ia mare tō 4 miliona ua lua tesi mare 3 miliona la tō mona tupu ua a fia i le whamai o le coronavirus e leila se tasi whape au pito la au i ai po o ai e wha le tonu o ai te se le ai o le whamai lava ia maro na sau o lau lava ia tal tanunga wharetangata i ai o le whamai le nei le mawhai o na maua pe a le finangalo malia le atua na te ave ese mai a te tātou e tā fiofi pe lava le nei whamai le wingo le whamtalanga e su e pe lava e fau le whamai ai o lo whao ngai na fo i le tua ma fau o scientisi popoto na ia whaia e ngāru lue fo i la tau e le tau sa i linga. A e mawhai lava i le tua na ve ese lava le taimile nei ia e moni o lo tele pe lava vaenga fo tonu Amerika o lo whaitio i le whamai ia e le sao tatou me mawhai o na whai pau lava le ne tatou talia sa paia o le a lava le whaatanunga e o mai tonu i le mtanga luenga o whamai ia tātou talia mare nganga whawhtai o i la tau o lo vaia le tupu ai o numero e tā ua tele le numero tono le whare mai ma e ua mali liu o no le mafu o i nalo o maua mai le vaenga fulero pasene e toi fua ai po le ato e stay home order tātou po le a whaawa wina pe lava a e toi vaia to le taimi o luma ia e mana tua lava i la tau le taimi le nei i mai popo ngā mawhain tālo whawhe ngai mai la tau e le na o Amerika a o le atu lau a tōre ke lope. Ni ala lea, e mana tu ai o tau lava e nei pese tā tai nātu ia e wha malu ai i lo o tau whinangalo ia ma tau sui a foisa o tau whalongo ia mātu te no whatatalo pe lava ma o tau tarusia le lofa maranga le leo le tua i le manuia ma le file mō ma i hata ia. Aru taimile nei, o si mai ala o tau whafonga i le pese wa saunia ma o tau sa fulu ma le vari minuta te ane te la sa fulu ma le tasi. Si whafonga o le tai afau.
Ia whawhtai mā lo lava. Ia ole nasa auto whawhunga mai I le pese mā nei a whole upo pese sa o tātou na whanangolongo e nei tu la. O aso whareile e whape nei. O aso e pito I sili leo na tā ua fo I ro tātou nei ola. Ia wā ole aso whapopoina le tua. Wā o mai lea mo tātou. Ia le ngata fo I lea. Ia ole aso wa mālo lo mai le tero ngā ruenga o le vai aso. I le vevela o le la, ia o nisi foi o ngāru lue le nei tu la, ia e le mawhai o na whangaru ina ai le alofa tōnoa o le tua ia te tātou. Ia o le e tele foi talai to tonu o Amerika le nei tu la, o mea o le tupu ai, ia o le whese se inga te tonu lava I ta alonga, ia o le manatu fo ia onga a le whanau, ia le ngata foi le ia tau singa te tonu le tu malo ma le tele o ai ia a tonu la ua maua foi te tonu le ai o Long Beach fa pea o le atu e whaile la tu palo te I le tolu o vaenga I le whaonga ina o awa onga mo le whanau ia o le tolu aso I le whale po le lua aso I le aonga ia po le ave foi o oio lautama o lautama e wha onga I le private teacher pule lava o tau po whea onga I le tamaititi ia e le ngata foilea, ia po o le nofo o le tamaititi a onga online. O vaingala na e toro Long Beach, a ro tala noa I latou, e toi titi foi lava te tu sama Torrance, o lo tau mawhai pia lava la tu e wha ngā soloina le pālota. O no le whaitionga, mana tua foi, e le whaitionga mā tu e wha pia. Wha pe wheala I mātou I e whai ngā ruenga, I le valu I le tai au. O ai o fea e aver mato whanau e tuu iai. O inala pe o le vaenga le naolo o tau mawhai e lo fisao awa onga. E tau wha malama lama le tū lea. Mai e a tuu le tasio I tū. A le iai se tama I titi e a onga. Ia e le mawhai fo na tū lea onga. Ia a le mawhai fo ilai mātua na ave o la tū whanau I lea onga. Ia e le toi maua fo ilai lea onga le income sa wha peo na masan iai. Lea nao o ta mawhai pea ia le ofisa wa onga I a aine I lua. E toi wha palo ta ina po o le le pasene e sili atu le vainga mātua. A le pasene e lai titi ifo I le vainga ta tonu le ofisa wa onga. O le whamumuenga wha peo o le lua vai aso lo manai nei o la toi wilo ilo o mai o nei uma mautara noanga. Ia mana tua foi a lua onga le tamaititi e alu. Lua aso e onga tamaititi. E iei la restriction ia e le mawhai ona ai le tamaititi I le potu ai se tu lou lava a le cafeteria. E a watu lava le lunch a le tamaititi ona nofo le I lan kesi. E tonu lava lana ia potu a onga ma ai e lana lunch. O le whaitionga le telo mātua mataunia foi la o ai la atu e whamamā uma nei me te tonu a potu a onga. Au la foi la se whamai o le atupo mai ai I nei, I tala ina o le a onga ma nei foi mau whatulanga ina. Ia manatu foi lo tātou I mātua le tasio vaenga. Ia e le mawhai fo ana tu whaatasio tamaiti. O nei ei le mafuanga. O le li poti ia le CDC e whapea. O whaia o ngā Atua. E se asa la a fia le whana witi I le whamai le nei. Ai o tangata I e whaia onga o matutua tausanga e vave tele na pisia I la tau ona I le oto I lava se malosi te tonu le tino e te e atuai I le whamai. O le peo le tasi na awala lo ta mawhai e fo ia whaia onga e toi tu lei atu I le a onga I atu e va ai ia le tai o a onga mapule o a onga ma le ofisa o a onga wao I le manatu mai o whai a onga. Moa o lea e le o a fie tamaiti la iti au te whai atu e alo waru waso. Ia e sa sao fo I tamaiti. Ia o le tasi lana nao o
o vaenga o lo o yeile mata upu fo tala no ina whaia onga te tonu i eina whaia onga whapea ua ta iona sfumare lima o tau sanga o ngā lulue le matua o nisi o lima sfumare lima ia peira o le tau sanga lava le olo o a fia tere i le whaamai lea ia o le nana o tau mawhai e pia lava e le mau tutu fo i le tā ofi mai o le aonga wa mana o foi le aonga ia i te tala atu ia mana o mātua te tala o isi mātua i le mana o tala ia o isi mātua e mana o le tolu aso te tala ia aonga ai lu aso i le fale ia pe lu aso i le aonga ai tolu aso i le fale o ne i foi la leo lātou manatu whapea i le aonga o le ato e whaopopoina foi la le tele o whai aonga e ngāru lue lunga le online e no nofo la e wha ato ai mo le lima i tū la ma whanau ia ra no nofo i fale o na whaalu atoa lava leo lātou system pe e māsani ai o laina nofo tamaiti te tono o poto aonga ia e pela vano whai atu ia o lai toso atu toso mai ai e mana o lava le whale aonga i ta tala e whaalu le prokalambe ia whamaile mori mau o le tasi o le itua mātua ia e wata tau ana whaonga ia mata upu ia o sau niuni e whai aonga mo le taimi nei mo le whanau witi o le tasi tu e whawhinga tae fo ili mata upu le na langa ina tono o whisawa aonga ai masi lava tamiti ia o ngā whata e tae pei fo ila le tasi nau tu o lo ma mafa te lai o le ele i maua fo i ele ato toa mai ate ila tau se ano o la le tu peka so o isi tamaiti ia peon o whai atu ia e mua la vabe la tau po le YMCA po o whea lava o nei tamaiti na no whai ia o na avele tono a onga nei ia o le whalave lave peon o whai atu le tele o whai a onga i te tono le vaenga nei ia o mamatu tua ua lima sfumare lima i le ona sfulo tau sanga le matu tua nei whai a onga o le whawhinga tāla le nao le vaenga o lo iai ai tarosia ia maua se avanoa le lei e to e taratalo no ai o mātua ia ma ofisa wa onga maua onga ina ia maua i la tau se tali ato o toai po o whea o iai se tau wha ma le whina ngalo o walo la tau wha moi le tala ina wa onga ao le taimile nei to tono Amerika ia whaingata e whainga o le mātua e whaingata lava la tau te tala ina wa onga tamaiti ona e tele a wala e whea wa iei pasi le tasi nao vaenga wa e le whape sau le pasi onga mai te tonu o le tū maro e tasi la i o isi pasi o mai tai Los Angeles o isi o mai o so se city dava e o mai ele tele o pasi ne whea vea i whana witi o lala nā pe o tau mawhai e pe lātou ina ia mau te tū i o mai lātou ma se lātou proposal whapea ia o le vaenga le wa mātou mare lie ato ia a ware pui o tamaiti e whainga tā tele o le tele lava mātua e aro lofa lava mātua i lātou whanau e whainga le o te whai atu e whainga tā tele ai pule lava le mātua a mana o lava le mātua ia o ngā whape nā le whanau ia pe lima so le vai so le wai ia e rei e pole lava la te māma le tina le tō langa le nā ai mana tua i nei mātua i ngā lue e whainga ruanga pe o le tasi nai tua lo ma mawha te le ai le te e mai o le proposal le nto e mai e le ofisa wa onga ia e leise meo iai se to ia siasi fu i le tasi o luova i aso ia po whea fo i o le ato ia siasi e le vanga fo i a le pea ma le somu ia wao mea whapene ia ala foi mana o tatou Palestine te tala onga ia ai le se proklame te tala i le onga tamaiti o le whawhinga tāwhu lai nao o le tasi tu ia e tāwhu na whaise ngā ruenga e pui ai le whanau ia ma tele o whai a onga ia whi maile manato le tasi te mana whaari le whono ia te le tau atuina le nu whi mai e mawhaina maila na whanau e a onga pe a wha malo lo whai a onga i o onas furu tau sanga matua. E le wingolang whamtalanga ono o le pepesi ma le mave mai o le whamai. E mawhau le ia pe sa whalo ni manatu. Ia o le tasi hui la manatu te vai fo ia
ia o le e fua fo i le tau o le au mai o le whaia o ngai tonu e le whaingo fia fo e te le fo i le process ia whainga tā fo i na au mai whaia o ngai tonu ia e whaafisoso wa e te le lava te lo i tu malo ia wa o isi whaia o ngai mai isi stete ia mai isi i tu malo po ai fo ia pio le tasi na vaenga e te le lava ino ele pio tātou sa moi umo e lo le TTC po le STC wa lo le no e alwai ia nei ia e tau su e lava e le fa pe mai lo fa ia onga le serve the 2 years terms e a mataina tawiloa ona onga no fotono potua onga mai lo tamaiti mai lo le por kalamela ia ia foto ma faile ona no fa ia onga e a wa o fasenga e alu fa tapula lava me e le fa pe saulo fa ia onga o solo tonu le e lua tau sanga ia na mawari le avanoa e awa awai ia ma no fatono le potua onga o le temire nei ia o le ataina atu le pesele e awa lofa atuai mo o tau lava ia o le vaenga le temire nei ia let me take that back lau whainga ruenga le tua ia o le temire nei ia o le pesele nei mo o tau ia usi mai ala tau whaafonga au whaarupenga ia tula e mai o le pesele nei whaaraloa mai o tau au
mafai ona leo leo ina Usita iniloa matali tonu Ia eola ilea miutonu Au au na lele Ulu fale maile oli oli Lene la lulangi o fia fianga Uole ai se taimi uolata lata Lona fio mai e moni le tala Na o Fau tuatu ai pule oe iso manatu Lesi itiana Ia mau ai oe mau Nene la no langi o fia fianga Wale ai se taimi uolata lata Lona fio mai e moni le tala Na o Fau tuatu ai pule oe iso manatu Lesi itiana Ia mau ai oe Lesi itiana Ia malo whaftai mana ia pese ia ole taimire nei ia ole maua mairi tala te tonu ole tete leo Atlanta. Mataulia fole si tasi leo si tete pito sili funa te le te tonu Amerika. Ole si tete mua lava le na lato mana na o te tala ese le stay home order. Le taimi mua le na matai. Ole wharewe la watupu ma te tonu ole si tete lea. Ua toe talo sanga le meia ma le si tete lea o le atoe asi la tau i te tonu o le stay home order again ra toe fai o na ua sawa tele le pesi o le whamai i le tasi vaenga leo Amerika o le mafuanga o le mata upo o na le nau lavo i la tau i le tū leia to tangata ina i te tala o wafia whai ngāri wenga, wafia oe mo le mawhai o na tausi o ainga. Io e moni ma whamaoni. Ai o le wharawe lawe ua wawe ve tele o na tala. Sa te tau lava o na whai maa lia pia lava. Sa ave foi le i te tonu le CDC guidance for follow up i la tau, this is how you open your state. Follow this guidance. Ia o le mea lawa iai. Ia sa whai foi lawa le ngoro la tau malosi. Ia e toi asiasi nela ia Atlanta, na e waaila le tupu wa e lo whainu mewa lewa iai. O toi manao e Atlanta la toi asiasi le second stay home order, o le stete lea. Ia o le tasi o vaenga peto sili foi una tāua, ia i loa foi le tato au whanangolongo le temile nei, ia ua le ma whai foi o na whaungaina au whai pese, ia po se wha ili i to tonu o le taimi o sauninga. Ua tau fia e le malo, ai maise foi lava to tonu o California. O le wharawelawe le mata upo le nei, o le taimi le pese e le tangata, e malo si tele le tū leia to le tangata o le ea, whapela o le tangata lo a fia i le whamai, ia au to tonu o le whale, ia e whapenana circulate le whamai to tonu le mwhaunani whafo, ia e a fia umai fo i ia tangata to tele, peila waro si la fia o le whamai, ia e tele o iloa o e a whaina i le whamai. Lela wa tau fia le pepese i to tonu o wharesa, ia au whai pese, ia le ngata fo i leo wa tau fia fo i le pepese tonu o whaili, ia wa le to mawhai fo i ona pepese, ia i se whaili o e kalesia ese umalava ro, doing the worship, ia wa tau fia umare vaenga le nei. O le whasi se langa le nei, i le aso 5
o me na whata atia ai le i whapasia ine to tonu lava i whono i to tonu o matanga ruenga ai tu malo. O le tolu vai aso tolu wai sa tupu e whaarawe lawe nei i le aio Texas. O le ekale sia lea, e se laus fuma le lima lea whai o le au whai pese. Ua pe pese nei le ekale sia ne wato o tele tangata, ia ele e ai fo se vale ona futu e tutu whatasi lava. Ia, e umai arso, nei e umai fo le sauninga le aso le nā. Ia wato se folu ma le valu tangata wa mamai. Folu ma le valu. O le mafu anga o le mea nei, ona ua le whaia se mask po le pupuni fōlinga o i la tōni pe pese. Ua sili a te i la tō le whemai e matu te whatua tua i le tua e manuia ma sao ere tapo inga. Io makes sense e au ngā. But not this time when we're in a pandemic. I re whapena ana pei lava o na tau atu le taimi o luma. Le mawhai na tuu e tātou whapea le i tātou o pere tua le. O le atu mai e le tua i a te tātou le mawhau e whaonga e le tangata. Ai atu mai le tātou atu e tongi atu i le tua se tu lo whapea ia o le matwhatu tua ia o e whaipe lava. A o le whawhea ngai tātou mara whamai le nei. Ia, o lala fōle le nai whapea le tua e tua atu fōi le mawhau e le mwhai un whaonga ina. So anyway, o lera was fuma varutanga ta wa fia a mata le nanto e siasi umala vai tu malo ai mai se lava tono California. O le vainga lua o le tapu lea. O le tero e kalesia e ila to insurance for le pui e kalesia ia nai to telefo i tato e malamala mai. Ua taruna tupu mai whara velavere nei. Ua au mai fo i tusi ma te tono insurance umalavo e kalesia le nei. E lango ina i la tau le manatu o le CDC por manatu fo ile na mai tono le malo e tā ofi ia pespesenga i te tonu o wharesa. A yeila pu anga e na whai le insurance ma tā opu lea. E whapea e support e la tau le tu o le malo. A tupula se whalawe i te tonu o se e kalesia. Aia a fia se e kalesia le nei i se whamasinonga pe sua se tasi pe a mai. Wai muli, o le Filifilia nai muli eva mua. E te aluatu le sa ili oi o fea le vaenga sa e muli lava e alu iai. Ia e ta umaro le e kalesia, ia po fefo nei ia na su ele i la tau umalava. O le mafuangwaru ese mai tonu le insurance le mata upu lea, ona e le mawhaie i la tau ona tatongi i a tangata i o e ave i a e kalesia i te tonu o whare whamsino. E pui ela e le pui e insurance umma i a e kalesia. O le alala le na e whaingatā i le mata upu le nei, ia wa au mai umalava mamanatu i te tonu o matanga ruenga mapulenga au e sili ona tā ofi. Le lawa mali li e le tero e kalesia pe fo i o le mātou e kalesia ia wa tā ofi fo i o pespesenga ona o le mata upu le nei e moni. E tō tele lava tangata e whaitia i le tūlanga le nei wa iai. Ai mana tua fo. E umatu i titi fo i umare nei wha mai e ili teimi umai. Ina tātou toi pe pese fo i lea. A o le teimi le nei e sili ona puipuia i tātou uma mai lava i le nei wha mai. O le telefo e kalesia o eno tātou tua awa mātutua. Ia o iei fo tangata ua e le o lava le ato ato le malo so lato tino. Mafau ia ai whapenau na awhia le nei wha ma ia whainga tā tele. Ia whatalo whatalo isa whamausili ia malo lava le soi maua. Simeona suena sole. Yeah, what's going on, brother? Malo lava le whatasima New Zealand. Au sia Sunny, yeah, thank you for watching. Steve Ellen, yeah, malo lava. Oh, thank you, brother, for joining us tonight. Yeah, Go 49ers. Yeah, sa'o leila tama. Larry Langford, o ta lofa sole, yeah. Malo Larry, yeah, vi ira lofa maranga le leo le tua whaftai le mata mai. Ia o vaingala na ia
Ia I maramalama iai tātou I le whapera nofo no whawhewhi au tā ofi ia tapo inga. Nea e whae te ete fo iei whewhi au le puipuina o le ngaruenga, le kalisia. Wa api sia wa o le sawa I lalo le I plo Prince Atua uma matustu singara o mai tonu. I le oto iesi ai ia te tonu le insurance whapea e pui lau e kalisia ai maizesi. Ai ave o whamasinonga. Ia o vairei o le matua I le anga lava o le sala e salai. Ia o le mafuanga fo ila dena e whaingatā te le ei ona isi whaiwhi au ona talia le whatangi ula mai tono le malo I o isi whaiwhi au ia talia ma le ngang fia. E mawhai ona tātare la au pese te tonu ma nei rena le sia whaina. Ai tala no fo le tangata famole mole a tale pese ia awale pe pese o le sina awala ai fai tau pe tonu tuisi salamo ia e fai pele ma vi ingo le Atua ia le option muli lava na I le aso lulu a o neila ia matoto e saule si tusi tonu fai mai le ai tau fi lava wa a ta fo le la au pese ia wa pe pese fo tangata tonu masiva ia po le ala fo se tūlanga ia e a fia pe te lea tono le whamai. Ai au ngāre puipuia e sili fo le puipuia nei lo le tonga fitia. Pei o le manatu au tū a toa lava le nao lo tau mawhai ai ina ia aua ona a fia ai le tō telo tangata se tau whaai iti mai ai le pepesi o le whamai le nei. Wa o le e alu waso sau waso ia tātou toi pepese ia mawevi I le ali ia o le temire nei ia e le mawhai e tātou na whai tātou si tai pere tō la whono lau ele. E au ngā e whao ngā ina fo I le atua le nei teimi ia tātou si tai e fo I le lau ele mo na tō la whono. Ia o le tasa fo ina whailo atu o le tātou lau ia I tō langolo iai ia tātou tapo inga I le nei vai tau. Ia o le teimi le nei ia o le tai nātu o le pese lea ia e mamori e tuai ia alofa anga. O le sifa fonga o le tai a fomo o tō umalava o mawhaida mafuta mai ia maru I whale sola ia maro le whaafitai le whatasimai le nei tū la. Ia o le pese le nei wa saunia mautou ia whalaro mai o ao ia sa mai. Ia a ia fosina o fisili po se komeni ia whaafisiri mai. Limas fumatasi minuta te anele te la se fonu maritasi sifa fonga o le tai a fou. Radio Samoa. Ia e fia pea e amaua o e I mea tinga o no sa I pe a o I lolo to whaingata ia mau manuia ua tupu mai I lunga ia e fia pea e toi o sa mai le la se aua e se wha vai ai whina pe tau mawhai o lo soi fua pea le matai tatu te sulu whai ai ia e fia pea e angi le a wha ia e hilo atino e Matafeo mama aua e te whewhe fua e te whaanono ai o le alele mea Balela e toi o so mai se aua e se wha vai ai whina pe tau mawhai o lo soi fua pea le matai tatu te sulu whai ai e fia pea
le vasa so o me faatinga ato e o uma ia I tato faasanga tau iai ma ia e manu mahalo ai mana tua pe ala o le la itoi o so mai se awa is a fire vai I feel out there tau ma fai o lo soi fu pe ale matai tatu tisulu fai ai a fai ua maliu se tasi e pele ia oi se awa e te faa noa noa ai Vai mai Yesu olo o moe Tatou te feo ti umalava Ai le o se muta ama O le o ti ua o se awala Filo ai ai malo tatou kuluvama Apupuni le la e ao E toi o so mai fo I tai ao Awa e te popole ai O le la e soe o so mai Apupuni le la e ao E toi o so mai fo I tai ao Awa e te popole ai O le la e soe o so mai Awa e te popole ai O le la e soe o so mai Ia awa le popole e toi oso foi le la. Ia e pei o aso lava whape nei ia whawtai. Ia Thomas Kenneth ma lor whatasi mai usa ma nei ala lapta inga pro we au ngā mo le lalolangi Atua. Ia whawtai lava manuia prokalame. Ia whawtai tele lava lo whatu usa. Whawtai le mafuta mai. Ia ole tasi tūle o merita tō whawhiawhianga le nei tū la. Ia le alofi la ulu. Ia whamai e sili lava le pui pui a lo le tonga whitia. O lo soi fwoi ova na te sila fia mo onga o tātou loto. Tāpua i e tū mau pēr lava vi i ngai whāpapau lava. Ia mā neia. I o le nganga moni lava le nā le whailo atu. O le tainga wapa uia tia u awha pēr o oe se tina po se tamā po se uso po tō whawhine e le lava. Le ato o tōlo tino. Ia o whautuanga whapea aua te alu o le lotu. Tamawhai e avoi le tō telo tangata e te alu foile e te ewa iai. Are nā fo, ia tamawhai fo I tātou ia e ngā lulue lei whafo. Ia aua foile atu tātou sa na tongi le ofu. Aua foile o tātou I le stasio whaenga whapea I o e vaina ole le whale mana tua. O lo iei o tātou mātua I whale wa mātua wa lolo lātou soifua. O le vavi o na awhio I lātou I le whama I le nei. O le ngaruenga le leila wale tangata tātou le whaingaruenga. O le taunu atu lo le whale. Ave ese ofu. Pe sui mai ofu I o le whale whaingaruenga. I o naru le whale fa fulu sanitize le lei me o mo I lo tino I lo lima. I o ne aru le whale e whai tatanga tā tele. Ono le pui nga le vaai o tātou mātua. Ia whapea o le tūlanga naro iai ia o le taro sanga tu lava ia whapea. Ia o la fo le taro sanga e whaile mātou e kālesia a whapea la oe le wote I lofo I la tō I mamai. Ia le lotu mai lunga le online. Ai awale o mai o tō whaile le whatasta singaro tō te le tangata ta te alofa fo iai. Wata vai fo I fōringo le nei whamai e le se whamai le lei. E ti ngā tele I le nei whamai. Ia o le toe whamana totu nai le tase vaenga wapa uia te au ia ai o loo whaia pia lava ngā luenga te tonu o whare tāpuai e iei le te leo le mata upule nei a le tase vaenga le tala no ina tonu ia ai maise lava la le tausia ino le ona futu I le vā ia
Wa e pon fo le sa wa tamale wa sa wai. Ia la wai fo so su enga fa pea e sili atu la mali ona futu le mamao fo i o le alu. O le fa mai. Ia o vainga lana sau se teimi ia ona toe su e awili ili le ia e tātou i le tūlanga i le mata upu lea tā vita tā wānu tā lofa uso mālo le meklau por kalame i le whaiwheau ia mālo lava tā lo whai ia whaftai le mafuta mai ia hao pea ona tau sia i tātou tūla whana umalava nei awane i sasi ia i tātou pe whai eiso tātou mālosi wa e manu mālo lava le tūla whono o no le e le whapeo le tūla whono o tuina mai e whaasā i tātou o na whaia le ai. O le tūla whono o mai e pui ai i tātou. O lai e tau ma whai pe lava e sa iris te vaccine o le nei wha mai. Ia, ai ono sai pe tātou, ono sai e lo sila pe lava i ova. Pio manato o le alofi. E lo sila pe lava i ova. E na te sila fia uma lava me uma o lo tupu mai te tonu o lo tātou ni yola. Ia, ono sai, whapeo i te fia le pese i te tonu o wharisā, ia, ono sai le teimini nei, po le ale tausanga e mauai. Tato ono sai pia lava. Wa o le fua mamau le fua mai te tonu i la tau whapea, e lua tausanga. E lua tausanga wai le whapea mau le vaccine nei, a mataron whaonga ina le ai, e maua nei le vaccine i ona toi avele toi sue toi tui toi whaire tui le pe au ngā le tui lea pe au ngā le vaccine le pe le au ngā wa te whai atu lava i e se fulma le 5 vaccine na whatai tai lei ma se vaccine le ma whai ona maua lea fo ona maua le wha mai lea e maa losi tele le sau al tamma lea ia tuli leifi fatai ta alofa le sunga Pastor Samuelu whamanuia le atua le porkalame ma vi ia i le atua whaftai tele lava ia wa maua le vaccine so ia mai tawan ia tawita tawan ua maua le vaccine ia e lua latu sanga tui tuli matai ia e se tui su e le lei a ia ili mafuanga matauni fo yaso ia sa whaonga ia mea ola e chese ele telo vai la au nei. Io Amerika wa siasa tu e whaongaina wa whaasa tapu e Amerika tu e whaongaina ia mea ola su e ai mo ma cheste ai mo vai la au. Ia a Filifilia ia na Filifilia le aonga University San Francisco Davidson. Ia le aonga la na kolisi mawalunga le na le sa ona la tu ona tam whaia ta fiofi le whaongaina o mea nei o nei mea ola ia e mamai e fo'i le tausu e ina o le whamai ioi e tatou nofo te talo pea tatou te talo mo i la tau o ngā lulue ma loo tau mawhai le tau sa i lingo se vai fo le nei mata upu o le aso le vai aso le nei i le aso ngafua ia sa varia lo ia tuai le ofisa o le whane mai matatono le Ayo Torrens ia le ngata fo i lea whapena fo i matatono le vaenga le CDC le matou whane whainga wenga ono i matou e ngafa ma le teu wina o le tino o le tangata maliu o le tasi nao le vaenga o nei to tele tangata e whaingataya matou wai le mawhaino atu tangata whapea mai ia wao te sau mai Arizona o wao te sau mai San Francisco ia te sau mai Mexico po whela po te sau wai. O le whaingatā le mata opure nei wa e le mawhai na whafsiringia i mātou. Ia e le mawhai fu on te tala a inga. Po isi a inga e mamao le meo mai ai. Ia a tau atu lao i la tuwa peo mai Arizona. Ia e ile right ho le mātou e avi ese mai ai. A tāwhi ese mai la tu e le mawhaino atu tonu. O na talu ai le puipuinga o le whainga luenga. A tonu la whape oero e nofo tonu le South Bay. A watu fo i lai Queen Hills whatever ai fo i wei swing o le te wino o tino maliu i le vāra o whainga luenga i a mare a inga. O le mamao le wafua i ai ua tolu se fulma le 5 futu le vā o le a inga i a male
ma le tue whai ele whale lawa singa o leo maliu. Ona o le mafuanga, ua toe su e atu te tonu fo i le CDC, ma te tonu fo le Ayo Torrens. O le tasi le vaenga o sawe te le fo i le whamai, o le tangi al tangata. Le tangi la le tangi a we, le tangi leo tele. Ia o lesi tangata e tangi leo ave ese lo le papuni fo linga po le mask. Ia a whapea fo i lau le tangata o lo o a fia le whamai, a se i saula le tapare nei whafo. E a fia o mai lava tangata i tonu. O la unga luenga le te tonu mala o whainga luenga. E le mawhai se te lau lava E le mawhai no o te wina le tino le tangata maliu pe ale u se tai le ainga le taimi. Le winga le whamatalanga o pei o le aiata tau le nā le ia tau le pule le mātau i tu e whātara noa le ainga le amatanga, whailo ia te ila tau mai i le amatanga lava o le te wina le tino. Aua le soso watu te le luma le mero o iaile au whainga ruenga, ta mawhai e pupuni pēa ia fōlinga se tu lou, ia a yeise tasi wa pē tangi a wewe ia tālo whai, o le whainga tā ia, ai ono o le pui nga lava o le tō tele, ia mare au whainga ruenga. O le alala lewa i le tosuma 5 futu le vā, ia ono te winero le tangata, o te tonu la le masaliam, o le masaliam, e se asa i ese e event fo le pe ato tele tangata i tonu, a le whainga le mata upo lea, mai se lava aso vivela. Ia a no nofo umare to tele o tangata whape e tolu se fulu lea whai o tangata, te tonu le masaliam. Ona, aru leo le sisa le whailunga avere tino le tangata i lunga. E le i o atu le lifi lunga po le se fulu mare 5 futu le mawalunga lo nādu. Mo whainga tāna mā nawa i mātou i o lunga mare lifi. Ona ilo fasili pe ACA. Ona wha wale se o ke sene mawa i mātou i lunga. Wa mā nawa o mai e tangata nei lalo. O le se taimi e se lau tangata i tonu. A ave umana tangata la lele se lau le o ke sene ato i tonu le fale. Lemo o whainga tāi na mā nawa i lunga. O pera o le tasi nā vaenga sa ta mawhai ai ia whaftai le tua wa ia whaavanoina ia wa le mawhai ana toi se lau te tonu. A wa pea na le luas fuma le 5 la wa whaatanga ia la wa follow la wa te tonu o le guidelines a le CDC le tuina atu so se whane lava. Ia o le whaingatai o le ngā luenga i le whapea whaingo fie. A mai se lava le taimi lea ia tate a lofa lava i le taimi o le tangi a wewe o le ainga ia me whapena. A iei lava le taimi o te tau fia i le te wino le tino se i maari lia loto o le ainga whato a tuk le tino te tonu o le sima. Ai sa uni e whasima se i teu le tino. Ia langa e whangitātele le maliu. Ia e whangitātele le maliu. Ia pēna o vaenga nā e tate vai e te ite iai. O isi lava ainga ia e afo e talia i lātou. O isi fo ainga i le talia ina i lātou. Ia o le vaenga fo i o le pese tonu o maliu teimile nei ia e le eisa matou pepa na watu i na whapea tāo whi pesenga fo i e teimi o maliu. Ai o te tari tonu wa toi titi nei o mai fo. Toi titi o mai le teimi e tāo whi le pese i le whai o pesenga i maliu ia o pese wha ato wha ia po wā lava sostu ngā pese lava ia taro i lava ina ia awane ia fia le to tele o tangata o le guidelines a mātou e whapea a maua le tangata e to tasi e to tonu o le mato company e mai lea e quarantine ako ato lava company ia e se furu mar wha aso e le whapela na se full mar whaaso e quarantine ato ai. E to e su e profesa i eli tangata lea o ai nisi na a fia i ai o isa ewa i ai. O na whaapopo umare o se full mar whaaso tangata nei. Ia e atoa i lunga le masina atoa te amare masina. O le ala le na e whaitete ngata ai whaamole mole a whapeo o i tātou ne South Bay ia
o te alofa te le taimi o te wai maliu ai whamana mole a tau tau numa turu ngā i le whare maliu o ro iai o tapu whapene ia le ua wha e lawi loa atu ia te o tau o le e leo se mena whaia e mātou i o tu la whono lawa ia watu tono le stete ia tu tono le tō mālo male ai a ware pui puina lava o le sāratonga o le tō tele e a fua mai uma lava ni mea uma i le tau mai lava le pui pui e fōi o le ainga o le aso ana nei i o le tasi nao aso whaintate le fōi e te o peo le whaiwhi au e ngā lue le mtanga ruenga le nei o le te uina o le tangata i le vai atu le ainga fōle le taimi moli o le a te uli lato tino i tonu ai le mawhain toi apa toi le lima toi whato whaa o le mafu angara mata opo le nei whapea se i mauti noa mamana malama i tātou e au mai lo le pusa mai lima o le ainga e tau nuu mai lo ia te au mala vaenga le mawhaina toi tango i se taso le ainga ang toi pipi ia i le pusa maliu lea ona i ele tal tonunga foi le whapea wā e le iloa e mātou po le tangata sa tangi solo na fōlinga se te lou lava o la o mata malingi ia po le a foi po le foni foi longa isu whamle mole lava se te lou lava ia o nei me uma lava a toi saula tangata le toi tango i le pusa maleu e mataulia ia e tango i foi mātou le pusa maleu e tu le pusa e tonu o le pasi mā po le sauni mole ia mo le tau wina. O le tasi vaenga e whangata o le teimile e tūlei e tuai le pusa le tonu. O le tonu o le grip. E saule ea fo le tai e le tangata le o taso o whenga luenga le tūlei e tuai e le tonu. Pe o le tasi na vaenga o le tele i o le safety. O le puipuinga o mala o whenga luenga e tonu umo mea nei. E hao ngā fōi lea ina ia mataala i le tō telo i mātou. Ia o le tasi le vaenga e whailoa mai a te i mātou pēr whapea o se tasi le tangata na maliu le whamai le nei. Ia wa teu umalawa e whare maliu i lato umalawa nei. Ia e whaingatano tala no iai o na iai fōi niso tatou ainga sa moa wa a fia mamali liu a le tala whapea whawhaingo fia ia wa māneia le teu le leo i la tau umalawa nei ia ona tu inatu le ia te i mātou e teu o la tau tino ia ona whasi mā le lei lea ia e whangata pia no whai atu e se whairo ia vai i ai ma e whaalongo i ai fōle i le tangi o le tangata e se le whaingata o le teimile a maise le teimile o whemai wa sauni o le ateu ia na matou sawa vale tule o mai le tino e se le whaingata o le teimile na e leo se teimi whaingo fie e whaingata i so o se ia tau ia mara o whaingaruenga e se le whaingata o la le i tū ia o le tasi o vaenga ia ai maise o tino ia mai fafo i stete mai fafo ia wa iai fo i la le protocol fo le a mai ia ona nofo fo i leo wa sui le mea fo le wa iai nei au mai le tino le na a mai fafo po fera wa le stete e le tu tala ine i nei e au mai le tino na wa mai ona prep mai fafo le wa umana tape whanana a mai lava a whape sau mai lunga valele i o le air freight ia na mai le na sui lava i tono le pusa whawhinanga lawina le ainga ma teu le le iai e pui foi mamaru ti ai le tō telo tangata e so sesi foi sau mai foi fafo ia e whape naona so e le lei lava ia ma wha mau umatono reporti lava i Care Center po fair lava le whare maliu e tu i ai le tino o le tangata le nei e au si taimi e langona lava it sounds like a broken record ai o te whaiatu lava au o te rewha whaui e lo ainga ona o te whainga luenga foi tonu mea ia e tā pena le foi la sau le wha pena ona malo umairoa le ai e whamama tōle tino ia wholu mama wholinga ia mama mesel ofu ia whailes usui ofu e sau e whale ia o le tama whaile vai pui awane i mamai ia awane a fia se tasi le whamai
Ia pei o le tūlanga le nalo iai, ia o le tele lava le tausia ina o le file mu, ia awane ia whaina se tasi i le toi sa sao mai o le whamai lea, e o lo sa sao mai iai. Ia a tō vai fuela ua ta ape le tele o na fōa, wa ta iona futu le vāma tangata, ia o le tasi nā peona o tarana tuai le maliwana nei, ia le maari lia le ainga o na o atu o na futu le vā, ia sa la tō pu e ata, ia ma ave la tō whema e tarano ina mo le la tō lo ia. Ia o mea whapena, o lo ieri tū la whono e pui ai lava ia le tō telo lau whaingaruenga. Ia o se tarapo pure nā ia tonu wa whamali ino lo whinangalo, ia sabse teimi tō sa so atu le tatamata upu. Angelina Gutierrez, how you doing, baby? Yeah, good to see you. Thank you for joining us tonight. Yeah, palolo karinet sole, karin malo lavari, faftai lavari mafutamai. Yeah, vi ia le tuelo na lofa mano nangare lei. Yeah, o te nei ia usi mai le pese o tō umalava. La usu tu le pese le military. Yeah, usi mai lau whaafonga. Yesu le tupu, tupu e fama
se tu sama oe Yesu le tupu e fama mau o oila ma ole ma te sau ia oe Yesu lo wali o ole ma tai sili una o oe ma tu Yesu lu fa iai I fai ngata e o mai Ia whawhtai mā lo lava. Awa ne ngalo le aso whareile o le a sau nei I le vai aso fau. O le a matari ali pokalame fau. Ia e whatara nui nea fo I mare tua whine de tamai ta I pese la wi loa I te tonu a moa. O lo o lala I Ausitalia o Marina Davis. O le a whatasi mei o I aso whareile uma lava. I le tato pokalame o le sewa fonga o le tai a for radio Samoa. Awane ngalo ia te tau ia wo whailo atu I to tele o pa angaro e Filifilia le au ngā foi le tele foi o mea tātou te maua mai I se tamai te pese ma le whaanga ino ia le atua I lana tāleni. So for those of you who join us tonight, next Friday, we have a Samoan singer, very, very great singer. Her name is Marina Davis. She will be on our program on every Friday. And she will be sharing her stories and she will sing for us and she will do some coaching online too. You know, go online and look for Marina Davis. You know, ai whanau longo fo ia I le manai fo ilana prokalami o lo whaunga ina tonu. E te asi atu lungo o le tonu o le o lana Facebook o le iai fo le taso le vainga le nā o le ia o lo iai le prokalami nā ia mawhai ei o nā o au ina ai oe I lo leo ia ai le ngata fo I lea mawhai fo nā o ina tuai o oe I lunga I le teimire nei lana prokalami pe asau nei lunga ia tuli matai me as whareile o le māneia fo I o nā o onga maua I oe le whape wheo na whaungaina le leo o le ea I mai te tonu I ati oi. So she was also be coaching on here live, you know, during the program. She would tell us the little techniques here and there, how to sing and how to save air, how to breathe and how to, you know, push the air out. It's very, very interesting. So I hope you join back on next Friday. And then every Friday, she will be on our Sewa Fonga Chai for radio. Yeah, join us back and then manaya yole. Ola naya por kalame ia e live at foi. Matango fia foi le mata ia wharango longo. And not only that, she was singing a song for us. You know, so don't forget next Friday, tune back in. Ia o Marina Davis ia o le tamaitai pese lawi loa. O Samoa o lala ia I o I Ausitalia. Ia o le taimire nei ia o le a taina atu o le pese lea ia e au ngā le mo aso whanau umalawa whamanatuina I le ngate I Amerika ia a o le lalo langi a toa. Ia o tau umalawa whamanatuina o tau aso whanau ia usi mai o la o tau whafonga ia manuia whamanatuina aso whanau. May the Lord bless you all. Yeah, and bless you with many, many more days to come. O se mai ala tō whawhonga. Hi, everything. Mr. Man in the house. So here. You want to roll a lot, but sound for electro misa. Seki ya kama ikafaunga mai vaivanga. Malanga musika e fai mai yo au fika amaua o le fia silinga makarua siva mai a Mr. Man lalo mai so mai
te tutu Paonga mai lole po ua malu Lava oi lau pangana lua umai E umalava ole siva e fia fia iai Ae aua te mana o lasi Tupu ai foi ole bebesi I umane ole siva ae maua i sau maila Siva! Siva mai a Mr. Man Lalo! Lalo mai, so mai Lue mai, ue te tutu Paonga mai lole po ua malu Pangoi lau koe inga tau kasi vai la musika Pai ngole mea vai whaapea Sunu au i le mori ea Olo se la vai mai koma Pai lau panganga la sola USS lima ma ave Lai ei kupu whala me lawe Ulaki kule i kopong Pangoi mori ku mai lau ofu Kangwa kulai kiki le kolosi mai lau panga Kau o solo ai tu e kango vale siap ai tu Pangongo ai lo loko le angare kasi ala pagi popo Mr. Bad lalu wa pese Silo kene de kamayunga Mai kako pagia paka Mai kako pagia paka Siva sisi oli mai lunga Siva sisi oli mai lunga Amor mole koso aku i whawhora o manga Siva mai a Mr. Man Lalo mai, so mai Lue mai, ue te tutu Paonga mai lole po ua malu Siva mai a Mr. Man Lalo mai, so mai Lue mai, ue te tutu Paonga mai lole po ua malu Ia whaftai mana ia pese ia awane ngalo ia te o tole telo whasara launga whapisinisi o lo mana i le nei taimi i le tato wale se whasara lau ia o lo o ngaro nue pere to tele o nisi fo i moa tai au le porkalame moa tai au ia o lo te ina tua whine ia maina o le tau sala fiafi ia mwhaivona tō mafuta mai ai i le ia o nei o le pō nei ma lewa te aras fulmari lua. Ia, whaftai a le lofi ta lofa. Ia, manu e tele proklami pastor lofa anga from Australia, Melbourne. Ia, ma lo whaftai tele lava. Ia, whaftai fore mafuta mai le tato proklami le ne tula fiafi. Ia, ole pese la so ai mo tato le ne temi. Ia, ole pese le wa wha tau le mo le tupulanga. Ile to tele tupulanga sa moa. Ia, mai foi auto wa to te fia te le talonga le pese e mai se ar tama le pese I want to ngalo ya te auto to not forget this coming Friday and every other Friday for those of you that wants to learn how to sing in Korea. Marina Davis she's the best of doing this. She will be live on our radio station and she will be doing it as long as she wants. You know, we're going to continue on to work with her on here. She will start teaching some techniques. She will tell you where to go to meet her in the classroom. But most, she'll be teaching you live from here. So, awalane ngalo. Yo to umaye fie pese. For those of you who start getting to the careers of singing, yo la amatalia fo ono to pese. Yo Fatasi meilas whareile, te whai etu lava la talamoni lava e te alu e umatu le nai tūla ua e maua se mea le lei e whao popo I lau tāleni.
o e matautia foi le matango fio la na ia taleni e au ngā foi e au awinai i tātou e le no tamaiti foi ia e whapena foi i tangata matua e au maua foi si au tamai taleni ana po ia o le au mai o si tamai ta ia ai manatua las Fagalilo tatou mafuta fatasi ai ma Marina Davis ia o le teimile nei tupulanga ia o le pesane nei ua saunia whapetoa ma o tau usi maia o la o tau whafonga. Se ole fili wa ole u ale tama e maini le te u va ba shinga la ba keki to te le fa na u te la iti u le te o ini a onga a pu fai ainga na ole se fu male lu te usanga ai u si i mai la na tama a o se na ulu acha sa be en fa sale la u ile e bebele na tia i ile la pisilo i matamalingi e na la sunga ua fua mai do fia sapu ile polo vai vai ai se ana fai ai ole na wa e te pala ai ai sa o poina o likiei o la vai na i o na pone o tele suina o le o langa wa fai la matisa o sao e ma puli lai pa na tamai tai o to tele le pa na ta si pe silia tu ai le tama pai mai lai anu ile ami ma amani file tau chala titi o ita tole tupulanga la iti o le na iti mosi i au suki fighti finga ile tai umale vasenga tu nei lo na winga ita uvale ai nga oh jesuna ma ai lo vai na ole amasau lo ona tala mole na ile imau tau ma fai eu se ole fili wa ole u ale tama e maini le te u va ba shinga la pa keki jesuna ma ai lo vai na ole amasau lo ona tala mole na ile imau tau ma fai eu se ole fili wa ole u ale tama e maini le te u va ba shinga la pa keki jesuna ma ai lo vai na ole amasau lo ona tala mole na ile imau tau ma fai eu se ole fili wa ole u ale tama e maini le te u va ba shinga la pa keki e whana wilo atu le pa ia male mamanu o le atunu o le Sir Winston Funeral Services o le tasile o whane maliu manana au aunang ua lawi loa i te tonu o le South Bay ia matatonu o California le ngata i lea o talatu i ona toa oi. O la lea whane maliu o lo i te tonu o le whengangi mawhai lava o na o sia masai nia o pepa i le tonu o tausanga lima o tausanga mare se furu o tausanga. O la se vaenga lo e Filifilia e mana mia le ainga e mawhai lava ona whaafasota i atu i le tamaitai Samoa e suafa i alu ana nawa i le ofisa o le fitu ono lima lua lua tolu lima iwa po lana telefoni fia vea i ore tolu tasi fitu valu tasi o valu. O le nei au nanga e au ngā le e tā pena ai i le luma nai mo i tātou Samoa e o mai o le vala au ua a mata ma ua mai a ona tā pena ina ma mawai o le file mo.
Whawhiso tai atu te tonu I aluana o iei fo I le paketi o le pre-need. Le paketi lea iau ngā tele mo I tātou. E o lea lava se tupe ua mawhai ona ia tu mai te tonu. Ona iei fo lea ma le tongi te tonu o le vasina te itasi e pei ona utangi eina. E au ngā o le nei por kalame ma le o aunanga. A wā aso whape nei Samoa ua le to e tau ngofie o le tau o le maliu te tonu aua si I lunga o le tau ngatā. O lo whasoro solo pe I lunga le lato por kalame e nisi o vaenga o tino whaali uefu. O whea fo I lava le tu o le vaenga o le atunu e tupu mai o le whanawelawe a ua maea o na iei te tonu o tau sanga ua Filifilia whaatasi le paketi le watou Filifilia e se lau pasene lava pe no ta ua e mawhai e latou ona te uina Atua ai o le maliu I le whare lau singa ia e le ngata I lea o te tonu foi o le teimi o le tā peneina o le maliu. Mara au nei aluana I lana telefoni I le ofisa o le tamaitai Samoa o le fitu ono lima lua tolu lima iwa. Po lana telefoni whiaweai o le tonu lua tolu tasi fitu valu tasi o valu. Mara au nei aluana Sir Winston Funeral Services le au nanga wa lawi loa le company matautia e te tonu o South Bay, Los Angeles, ia maritana whatai o le tele o le ai. Performance Auto Services, ICA e te toi alu e tau vili lau wila. ICA fo I la whaale wale nā tupe tau wa ai o le pasi. A le a fo I la e tau wa ai e le upa. Ia o le taxi, a o le tasile nei o fale ta avale. E mana o mia I usau ta avale sa vali atu whaafilua ia aikimanda. O le tase nei o ni ora o ia o na whatawina o ta avale I se tau ngofie. E whaatali o ta mai ia te oe. O lo whaataritari mai fo I se teimi e te asi atu ai ia te ia. O le address po le tutusi o le tasi lima o East Whittier Boulevard, Whittier, California, iwa o ono o tasi. O lea whare ta avale. E te mawai o le taawale whaamali e na ai o lo loto. E te toi au mai o se taawale I se tau ngofie. Ma se taawale whaamali e na ai o lo ainga. Ai se a nei e toi tesi ai o le pasi. Ma e te I taxi ma upa. Ma lift. Aru nei I le performance auto sales. O lo whaatari mai ai. Ai ki manda I le tulafon I le telefoni. O le lima o na lua. Ono iwa lima. O iwa o. Po le telefoni whea I o le iwa o iwa. Ono torulua. Ono lima. Ono tasi. Ike Manda. Performance Auto Sales. And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. E au Whippers Junior Market I te tonu ore a ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mawha Samoa. Tale mamoe, supo mamoe a paparusami. Ofu parusami, moa tunu masiu pipi. Sapasui, so sisi, povi masima, talo mawhai. E whamari ino lo loto pa e whio atu matala atu o a au. I le Al Whippers Junior Market I te tonu ore ai o Long Beach I le limalua tasi o Long Beach, California. Iwa o valu o lima. Telefoni lima no lua whafitu. Tasi iwa valu. Every minute of the day, every hour you're Omi te tonu lau ai le pepe se prima I mau a fifi mau le tapa baile lau rune I mata ala le lau I fa to te tonu vai ma sai ona maua se fai numera if so swani mai ai I le fa so swanga o le tamau ainga mai le federal government po tai o le malo o lo ngā lua I Washington
E au ngā moa onga o whanau, whalele ai whale ma potu a onga, ma mau ai o lātou sipi. E au ngā fōi mo le whalele a tili, o awala ma le taua atia e polokalame mo tangata matutua, ma tangata maua i mai tu maua le tino. Ma le tele o isi polokalame peo le WIC, ma le welfare, mo lātou e 5 vai. Sa moa e, tula i mai ma ia tusi lo suafa, ma suafa uma o tau ainga i lunga o le pepa, po o le form pe a tau nuu atu, i se taimi lata mai e a mata i a mati se furu ma le lua afe lua sefuru. E tau lia, e tāua, ma e tatau mo tātou Samoa o na tusi lo suafa, a wā se le lenga mo a tātou tangata o lo a mau i nei i Amerika. Ai maise ina ia manuia au ngā tupulanga o Samoa i le lumanai. Ia whamanuia le atua soifua. Ta alofa Samoa, ia o le tausanga le nei o le lua afe lua sefulu. Ia ua toe whaauau ai fo i le tūsinga ingoa o le US Census 2020. Mātou te whātalosanga atu mai o i atu le atu nuu e o ono nofo mau nei Amerika. Tusi tau ingoa i le US Census le atau nuu atu pepa i le masino a perila mua mua. Au talamau! Samoa! Tusi tau ingoa! Ia malo whawhtai tere lava. Awa fo ine ngalo i te tonu o le whale o le El Rupios Junior Market o lawa whātawai o mea ai Samoa mai i le aso tofi, aso whareile, aso tō nai, aso sāmale, aso ngafua. Ia o aso i e mawairi mea ai tau mawha vevela i te tonu o le whale o le Juniors Market i Long Beach. Ia o le aso tofi, aso whareile, aso tō nai, aso ngafua. Ia o le tasi nā whapaponga i le whasaralaunga whapesinisi o le whale o le Our Rupios Junior Market. Ia mālo le whawhatai lava le whatasimai le tātou prokalame le nei tū la ai o le āturi tūri matai pe lava whapeo na whātulanga ina. Ia wāfo i le tātou teimi. Ia ma le whātulanga ina o le prokalame pe o na māsani ai. Ia o le awa vai atu tātou Pawala tato pokalame i se pese i wasau nia mo o tōre nei tū la. Ia ona taliu mai lea, ia ona whaawawina le i se upu mana whionga pa ia le tua a wā i tātou. Usi mai alau tō whaafonga. Tangi iwoka o lave lave ua sao pe lava o le aso malo na nganga pe o le lo malo na fuata se ai o ita e le po mai o nei mau mea wa tutupu mai ai lea o te ono sa i se ia pele tai o le ai matanga o le nei mafutanga na ui ala malama e masani le kerisiano i ana tu e fa alea mama na sao le tali se iai se aso ai tato no forma tau vai tatalo e pule le atua i le taimi olono vina ngalo aue o le alofa o sili lea nai lo le auroma le tele o mea o soi fua le whaamasino i o tātou tangata lilo o ia lea na te tofia o e tolua ina ia whaatasia lona fina ngalo ia o malu e male fia
lona mafafau ai mana tua e Samuelu ia Yese malana whanau au e matutua sa malu ali a e na whaauina lava le wiki o alau le atua so e le malama ai lava se isi toe mana tuai po ia kopo na Filifilia o ia i lona loto i le teine la ititi o rasela o le na whaatau mai o sita na whaatau atuai i ai kopito o le manui a le na salilo o ala o le atua e whaale nganga e le whaale tino aue o le lofa o sili lea nai lole au roma le tele o mea o lo o soi fua le whaamasino i o tato tangata lio o ia lea na te tofia o e tolua ina ia whaatosia lona pina ngalo ia o malu e male fia fia e wale tio ai le whaata oto i le whawhine tau tala so o ele ai sona e se senga ma le tutulu o se fale o se uso e ua na o se ta mai titi a ta ele e tau pisi pisi va aia ngana e ua matu te i maalili i taingo afu i le ino sia pe sela au e tu mai ai o ia o se suinga foi la uva ai toto no le e kalesia ai ui ilea o te whaamalosi awa o fuana o le alofa moni tau ulima o e mao mai le langi le tofi awe o le alofa o sili lea nai lole au roma le tele vea o lo o soi fua le whaamasino i o tato tangata lio o ia leo na te tofia o e tolua ina ia whaatasia O le ase o ngā tāua lea o te lengo le nei aso. A ia tātou wa si ase atu i le atua i rona whina ngalo. O la se upolo au mai alo tātou ta mai whawhanga i tātou lana whanau. Ai ona o le tusi e luka e te leo le mata apula na whaitawina a e Filifilia i le whaipa se whoru ma le tonu e whai ma upo e tai nai i tātou le nei tūlai. Whapena na whaitawina o le nei o o tau e leanga. A whai wai loa e o tau ona a vatu o mea le lei. Ma o tau whanau. E le sili ea o na fua i mai ela o tau ta mā o i le langi le anganga pa ia. I e o le atu i ate ia. O le fisili. O le anganga pa ia. Mai e te ole atuai i le atua. O na au mai lea e le atua i ate oe. O lea wa avatua i Yesu. Le ta iala o le tatalo. O le anganga pa ia.
Maoa o ai I lātou ina ia whaapea o na whaia I aso uma lava o leolanga. Ua ia whailo atu le tatalo ia whaia ma le mautinoa, ma ia fia fo'i o le tangata I le tatalo. O le tasi tu o le vaenga o le tatalo, o le whaanoa noa. O le tasi vaenga o le tu o le tatalo, o le ti ngā. A whi mai Yesu, tatalo pia I vaenga e vaenga e whawhainga tā I a te oe, e whawhitai ia I mai I le taimi o le tatalo. O le atua na te whawhafonga ina I lau loto. E talatala noa le atua I lau loto I le taimi o lau tālu sanga. O le atua le whasosoani sili lea. Na te whaafafonga I te tonu o lau loto ma ia mālama lama I le ala atu o lau tatalo I a te ia. E sui ai le o langa e whaatino ai fo'i o le mafutanga e mawhana I le whiau ma le au nanga e ngārulu ai o le whanau o le atua. O le tali lava o le anganga pa ia. O le iloa fo'i o le iloa tāua mai le lii, pe a hola mai fo'i te tonu o le anganga pa ia, e tupu mai fo'i te tonu o le olanga e ola te talo I le lii, I aso umalava o le olanga. Ma o le anganga pa ia fo'i, e fe soasoani I a te oe mao I le taimi o le te talo. E te talo fo'i o ia I le tasi o vaenga, e le malamalama iai o I tā ua. He mai na te avatu I le atua o le nganga moni lava I te tonu I a te oe. E whataratala I ma le atua, ma o mai e le atua le tali I a te oe, e tusa malo vala au atu I a te ia. O le alau vala au. O le vala au e o le lofa, o le wha maangalonga, o le vala au o le whanene tanga, o wha manianga, po le hala vala talo. Whamai si tia o ia e ala I le talo. Vala au ia te ia ma le loto ato atoa. Vala au fo ia te ia ma le loto ua nguti li I whaapei e whaakate. Tangi I le atua. E sila fia e ia o puapua ngā mau whaingta. A wā o le atua na te whaafafonga I a te oe I taimi umalava. E te ngai le atua I te tonu I a te oe I lo fatu. E sila fo I le atua I le ngangana o lo fatu. E la ngona fo I le atua le fia o lo fatu. E o fo I le whaanoa noa I to tonu o lo fatu. Whamai whawhitai I le alii I le whaafafonga mai o ia I a tātou tālo sanga. I asa o malava. Ua le ngata I le tai au a o le awa uli. Ua le ngata I le awa uli a o le afiafi. I le malea I taimi uma lava o le aso atua tātou te mā whau wai I le ri. Whamari whaitawina o le tūsi te tone matua lava I a te tātou o le anganga pa ia. Whamai te talo atu le tamā o le langi e au mai e ia o le anganga pa ia I a te oe. Whaamoe la I mea ai tātou te ai. A o le anganga pa ia o le atua whamai e whawhangu ma whawhanga te oe e tusa ilo nā lofa malo nā ngare lei. Ai a whai o le au o le atua o te turi ai o te moni. Wa o mai lava I ati o tau le mā lo o le atua. O le mori maure na aluka I le mata upo sifumatasi I le whai upo I lua sifulu. O le upo a le li I le nei aso mo I tātou e whapea e esa fo I le whai loa mai e le li o lana ia pule I tangata uma. E hafua mai I le malosi. E whanau mai I le suafa o Yesu Kiriso. I le pale mai o le anganga pa ia. Whamai o le tangata so I fua whaatasi ma le tua. E le mawhai e se tasi na turi ese o Filipo o le te moni. E au noa ma le atua I a te ia. Na te au mai o le suinga le lei e whaatawhea ese ai o puapua ngā ma whaingta. Whamai o le mana o le atua e mawhai ai e le tangata o le tautala. Ma whewhi ai o le te moni. O le anganga o le atua e mawhai ai e le tangata o nei atu uato na loto ato atoa. Ma whaatau no uai o le ngaruenga. I le mare nei le mori maua luka
o le fina ngalo moni lava le nao le tua. Ia ia te oe le nganga pa ia. E fe soa soani ia te oe. O le tangata soifua, au noa ma le tua, e le mawhai o na manu malo mai i le fili. Fe mai e ta fili sawa ai o le fili i le tasi o tangata, whaape nei o na ola i au noa ma le tua. A o se ua iai le tua, e le mawhai e le fili o na ta fili sawa ai. O a wha o so songa e o mai ia te ia, fe mai e manu malo lava ona o le whaatasi mai o le tua ta maa ia te ia. E au mai e le tua le suinga le lei, ia te oe e sui e fo i le tupu tupua e male ora e o lo uolanga. E le mawhai e le tua o na whaato i lalo i nai o oe, ai whae a i nai o oe. Ina wo o mai o le pule e le li ia te oe, o le tofi, o le nganga pa ia te oe malawola, ma le ngango Yesu Kiriso e fe soswani ia te oe, ia sa umalava o la wola. Fa mai o le nganga pa ia na te whaatonu tonu ma awa o ia te oe i le moni ma le whamaoni, i le tari tonu ma le upu moni o Yesu, o le alo o le atua soifua. O le pule e whaawau ia sa umalava o le neiola. E tele pūlenga sawa i nai tangata i le neiolanga. Peitai, o le alii e tū maula na pule ia te oe ma i le ami o tonu ma le whaatua tua ia te ia. Na te pule ia te oe, e pui fo ia te oe, whapea o le sarotonga mō tangata umalava o loo i le tonu o le lalolangi nei. I la tau o talia Yesu mai la tau o le talia ina Yesu fe mai o lo nga lue pe lava le nganga pa ia mata pena pena lo la tau temi o le ulu fale mai. E ui no tātou le va aia o le nganga pa ia a tātou te va aia i le whailo mai o ngādu wenga i whaia i to tonu o lo tātou ni yola. O Yesu malona malo fe mai ua fioa i le langi. O ia o le tupu e to e whaavai iei o le malo i lana pule a e whaasoa le i a te oe ma. E tafi e se ai o mea e lea o ngaro sai se ti ai o le ne yola. O wa o ia o le li e tu mau o lana pule whaavavau lava. Pe a whai tātou te tu ina atu o tātou manatu. Ma a vea Yesu ma pule i o tātou loto. Se tangata i nā fia. Ma ori oni o lana vi inga tu ina atu i le tua. O le li lava na te au maia, le saaro tonga ma le mafutanga e sili o na tāua mo o e ma. E whapeo na veo i tātou ma whailo atu le pule a le li e whaabavau. Whaabavau lava. A wā o Yesu Kiriso o loo soifua ia i le suwafa manu malo o Yesu Kiriso. Le li ie ia o mai o lo malo, ia whaia pela walo whingalo, ia te i mātou lau whanau. Musu wina peo o mātou ni anganga, wha malosi mai ia te i mātou, o āpua ngāma whaingtā whaatā whea. Wha mua i mātou i lau sila whanga, pei o lau upu, i lauwa ai, e mua lava i mātou, i rawa lofa marau wangare lei. Whamanuia le tua i lau whaalongo, i whamanuia fo i le tua i lau whaafonga mai. Si whafonga o le tai au fo vi ia Yesu i le nei tu la. Amene.
atu I whai ngata. Ona ole ngā luenga. Ui I lea olo oia I le taui ua saunia. Whaamalo si pea. Whaamalo si pea. Ole ola e whaamamau lo tau I lea. Te I talinga lolongo Ina ua tu mai le to'o Ole amu le foanga Ole fina ngalo lea ole fono No ulu ue aisea ea Ita whaapea Tama whanau moni ua e la foa I mawhaatawhea Whaamalo si pea Whaamalo si pea Whaamamau lo tau I lea. Ta pene ko fesi ita I solo Se sale vieto ale loto A o Isara elua tatalo I aso fai so. You know, the Bible talks about what is your purpose in life. Your purpose in life. Now, Psalm 27 verse 11, this is what it says: Teach me your way, O Lord, and lead me in a smooth path. God has a plan or purpose for every person on this earth. Although many people go through life without ever thinking about it, but there's lack of awareness. It doesn't change the fact that God put each of us on this planet. Whether here by an accident or not, but it's God Himself who called us to serve Him from this planet. And He put us here for a reason, so we could come to know Him and have a relationship with Him personally. Then we can live to bring joy and happiness into our relationship with Him. He says we can build together a house that we as a momentum for us to build the foundation from every soul that enters the home with love and kindness. This is the greatest recovery ever. You will make it. You were created to know God and to be His friend forever. You know, when I was a young man, I didn't realize how good God is. But then, when He showed me who He is, then I realized how good God is. God enjoys to have a relationship with you. He enjoys your company.
But God not only has a general purpose for each of us, He also has a specific plan for each one of us in our lives. Don't wander through life without a purpose and direction, but pray and seek God. Ask Him about your purpose. Do not neglect your talents, your gifts, your calling. Why am I here? Talk to God. He will explain it to you. You know, Psalm 36 verse 9, and this is what he says, "For with you is fountain of life. In your light we see light." You know, there's sadly many people that they don't see the happiness that comes from the light. They only see sadness, even though they are living in the light. Why? Because of the outward of the circumstances that is surrounding us. Do we all feel that way? Yes, we do. As long as their life is untroubled, they will be okay. But when life is troubling, they were not okay. It seems like they would like to turn off the light. But how can they see in the dark? Nearly by any homes, everybody lives with electricity. Try to turn off the light in the middle of the rainy night. Do you see where you're going in your own home? It is hard. The home that God is talking about here, it's you. Imagine that you turn off your own light because of something that you disagree with. And God is to blame for that. And then you decided to turn off the light, and then here you are, back to the square one. Darkness. But we must leave again with that light switch on. Remove our hands from that light switch. When Jesus turned that light on, let it shine. It's not for us to turn it back off. Because then you will see all the chaos that is happening around you. And your spirit, your soul, start having conflicting with one another. Disagreement start happening, and your mind overwhelmed with all that's going on in you. Flexible. Have an open mind. Search yourself. You can understand yourself better than anybody else from outside your own eyes. Jesus promised to all of us to trust Him. You will give us rest. The water that I shall give Him will become a water, a fountain of water that springs continually, everlasting life. My peace I give to you. Have you come to the ending of your drought? Are you thirsty? Is it hard for you to stay in the sun? Jesus says, "Come, I will give you water, and you will drink this water all days of your life." Are you coming to Him each day with a thirsty heart? And I hope you do, because He's willing to give you a cup of water to drink. I want to thank you all for joining us tonight. May the Lord continue His ministry with you of love. And thank you for sharing this very moment with us. But do not forget, this coming Friday, please join us. Marina Davis, the #1 Samoan singer, she will be here. She will talk about her talent. She will talk about how she can coach your voice, and how she shares some techniques so you can be able to learn how to sing. This coming Friday and many Fridays to come, she will be up here. And if you have questions, yes, you can ask her. Thank you for joining us tonight. O ile tua le viinga ma le whawhtai o le nei tu la. Wa ia whaia o mea sili mo I tātou. O lea mātou te whapea nei atua I le nei teimi.
whawhitai tele lava. Vi ia le tua ilo nā lofa maronanga le lei. O le taimi wa e whaavanoina, ia tālo sia wa whaatumutumu lia ina, ele upo le ne yaso. La foa inu ule aina se whaare tonu, o so nei leo wa pa o papa i lau whaafonga anga Samoa, o oe o le matua whaitama. Tato stau puri ola i le malosi ma le anga le lei mai i le tua i le osoa e o le la. A o le neitu la, Samoa ma lau whaafonga anga, si whafonga o le tai a whau e whape atu. So i fua ma ia manuia o lau whaasausaunga i le lofa ma le anga le lei o le tua. Tātou talo. Le tua mamana e lo mātou tamapa ia. Wa mai anei o le porkalame lo mātou tamasa whaamumoina mo le ne yaso. Whaafitai i lo fua i mai. Whaafitai i lo wanganga whapare pale. Tai tai mātou i o mātou ainga. Alo whangia pa anga mātango fie. O mawhairo nātou o na whātasi mai. Pui pui i ate i lātou whamanuia i o lātou ainga. Le li ia lo mātou whao lai. A o mai pei ate i mātou i le tatalo lo lo whamarawanga le lei. Whesosoani mai ate i mātou i o mātou vaivainga. Si i tia mātou i lo malos. O le nei la mātou tatalo e awalatu i la fio. Lo mātou le i ma lo mātou whaola. Amene.